Ariko ngusuze nkwifuriza amahoro y'Imana wakomeje kubana na Rwanda 24 News TV. Uyu ni wa muyoboro kugeza amakuru abagezeho kandi amakuru abagize warimo agenda acaracara hirya no hino ku isi, ndetse tukitsa mu karere u Rwanda ruherereyemo, ndetse tukanikoza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeje kubica bigacika hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'abasirikare ba FARDC. Ibintu bikomeje kugenda bicika, M23 iri kubagaragura ku buryo buteye ubwoba. Twari tujanye amakuru akomeye cyane, ariko turibanda kuri no ntambara nyine ikomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa turaza kubakira amakuru yacu kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikiye. Turavuga ko M23 ikoze ibidasanzwe nyuma y'uko yinjiye mu mujyi wa Goma ku buryo bukomeye cyane, ikoze amateka, ibintu Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye batazigera bibagirwa mu mateka yabo. Naho tubwira ko M23 ngiye gufata ibindi bice bigiye bitandukanye, birimo agace Rumbishi ndetse n'agace ka Kadondi. Ibice byose M23 ifashe nyuma y'imirwano. Tuzaza no kwerekeza ndetse none mu mujyi wa Goma, tukubwire ko abasirikare ba FARDC bahunze ku bwinshi nyuma y'amakuru yari amaze kubageraho ko bagiye kubwa igitero na M23. Aya makuru yose nandi tutahuguye turaje tuyakurambure ku buryo bukomeye cyane. Reka mbaze ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo twemeze kubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugezaho amakuru abagezweho kandi amakuru aba yizewe. Tudatinze dutangira n'inkuru ya mbere kugeraho murano mu masaha y'igicamunsi cya tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu 2024, ivuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na mugenzi w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu matwi yabo hinjiyemo inkuru y'akasamutwe, inkuru ibabaje cyane kandi inateye ubwoba, nyuma y'uko igisirikare cya M23 akinjiye mu mujyi wa Goma kikica ku buryo abarinzi ba General Omega nawe bakaza guhita bamufata bugwate ku buryo bukomeye cyane. General Omega yamenyekanye cyane muri operation zigiye zitandukanye, ndetse General Omega yakoreraga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ntabwo umujenerali yafashwe nyine ko yafatanywe n'umujenerali w'umurundi ubwo bari mu birindiro M23 yaje kubinjirana irasa abasirikare bari ku burinzi, ndetse itibafata bombi bano bagabo ku buryo budasanzwe, byanatumye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo inkuru itimugiraho ku buryo bwihuse cyane, ndetse na Evariste Ndayishimiye nawe yamugezeho ko umujenerali we yakundaga cyane ku buryo bukomeye cyane. General Gahanga nawe yaje gufatirwa muri no operation bano basirikare ba M23. Ni imirwaniro yabereye hafi y'umujyi wa Goma, ko nago wavuga ko bano basirikare ba FARDC baje kuba barwana kuko ngo bari bake, bari basiga abandi bamaze kujya ku mirongo y'urugamba. Bafite kubinjirana rero abarenzi batari benshi cyane, iza guhita bivugana ku buryo budasanzwe, ndetse bano bagabiza guhita bafata amateko ku buryo bukomeye cyane. Byabajeho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na mugenzi w'igihugu cy'u Burundi ku buryo budasanzwe, bitewe na bano bagabo bakundaga, ndetse baragabo bameze nk'inyenyeri muri bino bisirikare byombi, harimo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Kuri ubu rero amakuru arimo tuyiravuga ko M23 yamaze guhita inabapakira imodoka ihita iberekeza mu birindiro byabo bikuru biherereye muri Masisi. Ubu se wakwibaza ngo bano bajeneri baraza gukorerwa iki nibamara kugera i Masisi, dore ko bari buze kuhasanga abagenzi babo bagiye bafatwa ku buryo bukomeye, ndetse n'abagiye bitanga ku buryo bwose bushoboka. None kuri ubu ngubu bano bajeneri nabo bamaze guhita bafatwa, bagiye kongerwa mu mubare wabo M23 igomeje gufata. Bano bajeneri rero bagiye bamenyekana cyane cyane muri operation zagiye zibera muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko General Omega yagiye amenyekana na kera hakare ko yamye ari umujenerali, ndetse anakora mu operation yagiye azaga, by'umwihariko yakaragaye muri operation ya Gumino. Nawe uyu mujenerali yari irimo, gusa yari Major General, ko kuri ubu ngo yamaze kuba general ku buryo budasanzwe, ariko M23 amaze guhita nawe imwibikaho, iraza kugenda imushyire mu mfungwa nk'izindi. Byabajeho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kumva ko bano basirikare bananiwe kurinda no mujenerali, akaza kurinda ubwagirwaho n'abasirikare ba Sultani Makenga muri no mujyi wa Goma mu nkengero. Rero bikomeza kugenda bivuga ko bano basirikare hafi ya bose harimo abagambanyi benshi cyane batagira ingano, kuko ngo bitumvikana ukuntu abarinzi bose bishwe, ndetse abandi bagafata amateko bagahita barafata none mujenerali ku buryo bwatwaye mu gihe kitarenze n'iminota 30 kugira ngo binjire mu kigo cya gisirikare. Byose rero bagenda bigira kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, gusa ntacyo afite cyo kubikoraho kuko abagambanyi bo baba ari benshi kuri buno ubutaka, ndetse no mu gisirikare nyizina umubare w'abagambanyi utagira ingano, ko ibice byose bagiye kurwanamo baratsindwa, amakundi byose bigiye bikorerwa byose ntabwo bashobora kugira icyo bageraho kuba batsinda kino gisirikare cya M23. Turumva ko ni ikibazo gikomeye cyane, hakubitiraho ko bano basirikare bo ba FARDC bagomba kugenda binuba ibijyanye n'imibereho yabo, bigahita birushaho gufata indi ntera. Gusa nyine Perezida Felix Antoine
Tshisekedi Tshilombo akomeza kugenda atangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga, ibigo byose ndetse n'amahanga muri rusange, akabwira ko imirongo y'urugamba bameze neza ndetse kandi agomba no kugura izindi ntwaro, kandi uyu mutwe wa M23 azagenda gutsensura nk'uko akomeza kugenda bitangariza ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Gusa ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse n'imbere mu gihugu, abasirikare bakomeje kwicwa barashyingura umunsi ku munsi, abandi barashimutwa ku buryo bukomeye cyane, abagambanyi ni benshi. Ntabwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo afite icyo gukora kugira ngo abe yakora amasuku ku buryo bidasanzwe muri kino gisirikare cye, kuko abagenda bamugambanira bo ni benshi cyane ugereranyije n'ibyo yaba ashaka gukorera bano basirikare. Kuri ubu rero amakuru avuga ko ibijyanye n'imirambo mu mujyi wa Kinshasa, amabisi aba yitwa ku munsi aba yambuka bajya gushyingura Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abahungu bakomeje kugenda bicwa ku muvuduko uri hejuru cyane, ndetse ukongera n'abasirikare b'Abarundi ba Evariste Ndayishimiye bakomeje kugenda abicwa ku buryo budasanzwe, dore ko uyu Evariste Ndayishimiye yari yakomeje kugenda ashyirwaho igitutu n'abajenerali be yuko atongera kohereza abandi basirikare. Gusa byamaze kwemezwa Evariste Ndayishimiye uyobora igihugu cy'Uburundi yabuze kohereza abandi basirikare bagera ku bihumbi 2000 mu minsi iraza kuza. N'amakuru yagiye hanze nyuma yo gutoranya abandi basirikare bagera ku bihumbi 2000 nyine nyuma yuko habaye saga ikomeye cyane, abajenerali bakaga kwemera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yohereza abandi basirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa byamaze gukunda, yamaze kubyemeza nyuma y'igitutu gikomeye cyane yashyize ku basirikare be, bemeza ko bano basirikare bagiye kugenda gusanga abagenzi be gukomeza guhangana n'igisirikare cya M23. Bano nabo baragenda nabo basanga abandi bagenzi babo bagera kuri bake, ko nibo basigaye kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi bose bagiye bakubitwa ku buryo buteye ubwoba. Rero byose uragenda ubyajyanye ugasanga bano basirikare ba M23 barakomeye ku buryo budasanzwe. Abasirikare rero bakomeje kwicwa mu bice bigiye bitandukanye, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ntabwo akozwa ndetse nta nubwo anemera ko bakomeje kugenda abagarikirwa ku gase, ndetse abandi bagafatwa amatekwa, abandi bakishyira kino gisirikare cya M23 ku buryo bworoshye, binatuma rero kino gisirikare cya M23 kivuga ko cyo cyamaze gufungura amarembo ku buryo budasubirwa kugira ngo uwo musirikare wese wifuza kwinjira muri kino gisirikare ndetse n'umuturage usanzwe yujuje ibisabwa ko kwinjira muri kino gisirikare akaza kurwana ku burenganzira bwe no ku burenganzira bw'abaturage, byose abyemerewe. Reka twerekeze kuri no nkuru ivuga ko M23 yongeye gufata ibindi bice muri ano masaha y'isa sita. Amakuru ariko tugira avuga ko M23 yongeye gufata ibice bigera kuri 2 biherereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibice byose byafashwe nyuma y'imirwano karundura yahuje kino gisirikare cya M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wongeyeho ihuriro rya Wazalendo FDL ndetse na SADC ikomeje kugenda isebywa ku buryo budasanzwe muri bino bice byose. Gusa yagaragaye ku mirongo y'urugamba yaje gufata kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi nko gusa byabaje cyane bano basirikare ba SADC bamaze kuvuga ko ari bakomeje gutera umwaka kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nacyo cyamaze gutangaza ko bano basirikare ba leta ya Kinshasa nabo ari baringa. Urumva n'ubuhangano ukomeje kuzamuka hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cya SADC. Bamwe bati SADC ni baringa ndetse inadutera umwaka, abandi bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta gisirikare ifite nayo ni baringa. Urumva n'umwuka utameze neza hagati ya kino gisirikare, byaje no gutuma n'undi bagira gutakaza undi duce tugira kuri barimo Kadodi ndetse na Rumbishi. Bino bice byose M23 yongera byigarura ku buryo budasanzwe nyuma y'imirwano nyine ari ikomeye yahuje kino gisirikare cya FARDC ndetse n'abambari bacyo. Kuri ubu M23 ikomeje kugenda ifata n'ubundi bice byinshi bigiye bitandukanye, ukurikije uko M23 ikomeje kugenda isunika ku buryo budasanzwe yegera imbere. Kuri ubu amakuru avuga ko M23 n'ubundi ifite gahunda yo gufata ibindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibarizwamo abaturage b'abanyamurenge kugira ngo bamaze kubacungira umutekano, ndetse na gahunda bafite yo gucyura impunzi kugira ngo bazabone aho zigenda zitahukira, dore ko zimaze igihe kitari gitoya zibarizwa muri Uganda ndetse no mu Rwanda, nubwo bamaze konzera ko bazazicyura ku buryo budasubirwaho. Kandi amakuru akavuga ko bano basirikare n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze gucika intege, by'umwihariko barizwa muri Kivu y'Amajyaruguru bamaze gucika intege kuko imirwano imaze igihe kinini cyane, hafi imyaka isaga 2 nta kantu kamwe barafata ndetse nta gace kamwe baraka. Cyo gisirikare cya M23 bitwara no kwirirwa baraswa, abenshi bari mu bitaro kubera bagiye baraswa amabombe, abandi barahamutse bagiye bavurizwa hirya no hino. Urumva nagenda gakomeye cyane, imiryango ifite abasirikare bari ku mirongo y'urugamba nagahena n'ugora bahora abarira ku buryo budasanzwe, ndetse bakavuga ko ikibabaje nyamukuru uko batanahabwa n'amafaranga y'impuzamahanga byuzuye yo kwita ku basirikare cyangwa se no ku miryango y'abasirikare baba bamaze kwitaba Imana, ndetse ngo umusirikare wese ukomerekeye ku rugamba yamaze kuvuzwa ngahita yoherezwa nta n'ikintu na kimwe bongeye kumurengereza. Ari nayo mpamvu rero n'ubundi kino gisirikare cyamaze
gucika intege. Urumva ko bakomeje kugenda abakirasa M23 magenda izamuka ku buryo budasanzwe no ku muvuduko uteye ubwoba, kuko ibice byose irimo igenda ifata bifata ku buryo buyibangukiye kandi ubona yoroheye ko abasirikare bamaze gusa naho bacika intege. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane kuri ubu ngubu, bikagenda bivuga ko rero kino gisirikare cya FARDC n'ubundi uretse ubugambanyi gifite mwe imbere ndani navuga bamaze gucika intege, uretse ko bamwe batangiye kugenda bisangira M23. Reka iyi nkuru tuyiva ubwo twerekeze Kanyabanyonga nyuma ko M23 Kanyabanyonga yifashe mu buryo budasanzwe kuri ubu yamaze kohereza abapolisi bagiye gucungira umutekano bano baturage mu bijyanye no kubarinda ubujura bugomeje kugenda abuhagaragara no mu minsi ya mbere yuko M23 ihagaruka hari ubujura buteye ubwoba. Kuri ubu nguru amakuru tugira avuga ko abaturage bishimiye kuri ubu budasanzwe nyuma yuko abapolisi bagera kuri 500 boherejwe muri kano gace kugira ngo bajye gucungira umutekano bano abaturage. Ni ibyishimo bidasanzwe byagaragaye bano abapolisi bakiriwe ku muvuduko uri hejuru ndetse n'indirimbo zigiye zitandukanye za murare kuri bano baturage batuye mu gace ka Kanyabanyonga bavuga ko baranyotewe ku buryo budasanzwe umutekano uhambaye kandi umutekano unakomeye. Kuri ubu rero nyine bano basirikare ba FARDC bamaze gutsindwa bakugwa muri kano gace M23 yamaze kwitaza n'abapolisi kugira ngo bacungire umutekano abajura bitwaje intwaro bagenda abaca ruhinga inyuma kino gisirikare cya M23 bagasahura ndetse bakanica abaturage ku buryo bugiye budasobanutse. Ari nako tukubwira ko muri kano gace ka Kanyabanyonga M23 yagafashe nyuma yo kwakubita kino gisirikare cya FARDC by'umwihariko abasirikare b'abarundi benshi cyane ho baguye kuko bari hafite ibirindiro byabo baza kubanza kunyura ku gisirikare cya FARDC barakinyukanyuka baza kwinjira no ku gisirikare y'u Burundi nabo barakinyukanya ku buryo bukomeye cyane. Kuri ubu rero kano gace nyine kongeye gushyirwa mu maboko ya gisirikare cya M23 Kanyabanyonga nabo bamaze kuyibika, ubwo ukaba ari bice M23 imaze gufatana ibice byinshi cyane ifata muri no minsi by'umwihariko nyuma ya operation menshi cyane yagiye akorerwa mu bice bigiye bitandukanye duce twose bamaze guhita abatwigarura ku buryo bukomeye cyane. Ariko twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo naho ntago imirwano iri guhagarara, abasirikare b'M23 bakomeza kugenda basunika iyi kare barayishaka ku buryo budasanzwe imisozi myinshi kare M23 yamaze kuyigarura. Kuri ubu baravuga ko M23 yamaze kwambuka iyo misozi ahubwo yatangiye kwataka no mu bindi bice nyuma yo gufata imisozi yose teritwari ya kare bamaze no kugera mu bindi bice bashaka gukuramo kino gisirikare cya FARDC ku buryo M23 ishaka kukimara muri kano gace ka teritwari ya kare kugira ngo iteritwari ya kare nayo yomekwe ku gace M23 kontrola 100% ndetse n'abaturage babone ko batekanye ku buryo buhambaye. Reka rero ngushimire twe tukomeje kubana kuri aya makuru yacu yagizweho muri ano masaha y'igicamunsi. Reka n'ubundi gusabe gukanda subscribe, ukande comment, like ndetse na share kugira ngo twemeze kubana n'ubundi kuri umuyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugezaho amakuru abagezweho kandi amakuru abagize barimo avugwa mu karere Rwanda urereyemo ndetse tukavugana no ku isi yose, ndetse tukisa cyane ku ntambara igomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC bigomeje kurwanira muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Goma by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo ho ni ibicika.